Ngakichingia na rumwanju murigereria and onsia sorin kunyara ko bakingo kwarigani goja ase emesa jeito ya mangana amagiye inditinya ko to sanga tuimanye ase nchira y'ubwikenu ali abere ko bakagutikira egetasini kiga kuna abasaki baito amagiye banyara ko baguturigeria abo gutwariganiria ase nchira y'ubwikenu iri ni gonkuru kwa Hesbon Bosire to kubwatana amonere Ishmael Umuyo yorense mu yakabere kwene kinga kibicha amoniri ukicha wikere ama yakuru egetasini kege Amazing Voice of Victory niko to kuyachaka kuru ase egeti ekenenege chigosori kya Gusii Stadium abo ase mugavana bwe county ya Kisii negati y'ababunge nabo igo umuwaziri w'ekisemi imensi ya Kenya Julius Migos Ogamba amona barayibande abange banyara ko bagwikirana nabo igo gusabera ibiraita kunyara ko bigokora igasi yo kuri machipara ase county ya Kisii. Kunenchera moyo kwenekinga bono amagenderero ni chira chabete chikoligwa singakiye campaign vuna amagenderero na chikwenekigwa sechinsemo ao imeye county ya Kisii litukolia lero mugavana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati nigabrega kubwatirana n'umuwaziri asechisemya sinseto ya Kenya omuske Migos Ogamba asinchira yo kubwatukira ibiragita ibirabi bigokora emirimo yo kore machipara asechinsemo ao imeye county ya Kisii. During my campaign will make life more bearable for our people. In the weeks ahead, impassable roads will become a history, replaced by quality infrastructure built with our own machinery. Nataka kushukuru sana Bwana Gavana kwa sababu leo umeonyesha kwamba ile siasa inatakikana kupigwa Kenya hii ni siasa ya maendeleo. Na siasa ya maendeleo ni siasa kila mwananchi anataka. Hizi tractors ambao umeleta hapa ni tractors zitaenda katika constituency zetu zote na zitasaidia wananchi kwa kufungua mabarabara. Asomora welio obakogo chakiwa lero imije town ya Bosungu asike gwande kenene kya Gusii Stadium nabono gwikiranirwa nensemo y'abachumbe korase chinsemo ao ime county ya Kisii na Nyamira nikobono bonsi babiri bagokwanira kubatikana n'ubyo bogo chamo nabono kwenekinga amagenderero abire kagwikira omo Kenya anene mono omumenyi we county ya Kisii. Kerekesera ko bomori na magwandano cyatera ikira mo tingere ikira omanere oyo ikirotera nande ayo tenere gawo mwange mwoko morusia ndengabo mwoko morusia rene mwoko morusia baba na Simba ongera sana kwa kuinvest kwa hizi equipment. Mimi leo nimekuja kukuletea kongona ya watu wa Nyamira na kukuomba unapojenga barabara katika constituency zako za Kisii, tafadhali usituruke kufika kule Bunyunyu, kufika kule Gianchole, kufika kule Tinga, hiyo tractor iendelee kwa sababu you are our official spokesman in Gusii. Gakwana chinsemecho mugavana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati ngaberega kuriye ira kuchikobaterana na barayikorase chinsemo ao nabone gotikara imiye serikali y'omuske William Ruto ele kwenekinga bono chira nabo igamagenderero kurwase serikali yo abereka gotirimboka nabone gwikira mumenyi bwe county ya Kisii. Wiki ijayo wakati rais atakuwa hapa mtayasema yote vile yalivyo. Rais William Ruto atakuwa hapa. Mimi kama msemaji wa Gusii tutaleta watu wetu pamoja, na watu wetu lazima tutapatikana katika meza ya kitaifa sisi zote. Wakona chinsemecho nikubona basaye kurwase county ya Kisii babere bagosemigwa kutatumekana banasiasa asinchira yo guturubania nabono gosalia emirobelio nabige mikutano ya banasiasa asechinsemo ao imeyenseito ya Kenya. Ile kitu nakataa ni mambo ya gunism, na nauliza vyombo vya usalama kabisa, mtu hawezi tembea na watu 200 ambao ni mingiki mwazibaraki kuonelega mwaro ndio kwa kunyapenda kwa South Mogram ona ayolela
watetera alipominyo kiasi aratu osoto bwe osoro okaba ya yitubare soke ko soka ile ya na Kuripoteria Voice of Victory, Irietariane Wilson Omenke.